Daj mi mikrofon. Što to radi? Ovo sad moram snimiti. Za svoj prvi nastup na sceni bila si jako dobra. A sada siđi, da ti pokažem kako to radi prava profesionalka. Bok svima! Mislim da se mi ne trebamo predstavljati. Zar ne, ljubavi? Naravno. Super pjeva ova cura. Nisam znala da pjeva. Poznaješ je? Da, to je Ambar, kumče od Sharon, ona koja je zaposlila moje roditelje i dovela nas ovdje. Luna, nije li to ona koja te gurnula u bazen? Da, baš ta, i s kojom idem u Blake, ali srećom ne u isti razred ni godinu. Stvarno pjeva jako dobro. A da tek vidiš kako rola. Aquí, mírame a mí, ya sé, me recordarás. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo 1000 veces. Arriesgada y sin límites, las ganas me mueven. Gledajte taj look, taj styling, taj glas, savršeno je. Baš je vrh. I pogledaj kako su samo super par na sceni. I na sceni i u stvarnom životu. Las ganas me mueven. No existe condición que yo no reúna. Samo za vas, Ambar i Mateo. Puno vam hvala. I sada, osim ako nema još nekih neočekivanih sudionika, smatramo završenim Open Music. Hvala vam svima što ste danas došli. I molim vas veliki pljesak za sve sudionike.